Kad se radi o posljedicama pandemije na kulturu u Srbiji i na kulturni život kod nas, one se najpre mogu analizirati preko izvođačkih umetnosti, odnosno onih koje direktno zavise od takozvanih javnih okupljanja, koje su u doba pandemije postala problematična i rizična, odnosno zabranjena. Tako da mislim da je najrelevantniju analizu moguće sprovesti preko analize pozorišnog života u Srbiji od marta 2020. godine pa do danas. Pozorište u Srbiji je dominantno institucionalno i repertoarsko. Dakle, pozorišta srpska finansiraju se od gradskih ili lokalnih samouprava, kao i od Ministarstva kulture, odnosno Republike ili pokrajine. I najznačajnija činjenica vezana za pozorište u Srbiji u doba pandemije je upravo ta da je Srbija jedna od retkih zemalja u svetu u kojoj se pozorišni život ipak odvijao gotovo sve vreme. Pozorišta nisu radila od marta 2020. godine pa do kraja te sezone. Dakle, sezona 2019-2020 se završila u martu kada je nastupilo ono potpuno zaključavanje zemlje. Međutim, redovna sezona 2020. odnosno 2021. počela je na jesen 2020. godine i odvija se sve do prošlog vikenda kada je također nastupilo potpuno zaključavanje. Dakle, za razliku od mnogih zemalja u svetu, mi smo ipak imali pozorišni život koji je naravno imao svoje specifičnosti. U godini pandemije srpska pozorišta imala su i do 3 puta manje premijera nego inače, neka ih nisu imala uopšte. Većina tih premijera koje se broje u 2020. godinu zapravo je održano do sredine marta kada je nastupilo potpuno zaključavanje. I to je najveća razlika. Zatim, s druge strane, kad su festivali u pitanju, najveća posljedica jeste neodržavanje našeg najznačajnijeg međunarodnog festivala Bitefa, odnosno njegovo simboličko održavanje u jednom smanjenom obliku u vidu Bitev prologa iz 2 razloga dominantno, a prvi je činjenica da je ministarstvo maltene za 50% smanjilo budžet predviđen za održavanje Bitefa, a drugi razlog je gotovo nemogući uslovi za organizaciju tog festivala s obzirom na zabranu putovanja između država. S druge strane, najznačajniji domaći festival, pozorišni Sterijino pozorje, i pored toga što je odlagan 3 puta, održao se krajem septembra 2020. godine i to je na izvestan način bila velika pobeda srpskog pozorišnog života s obzirom na okolnosti, na odlaganja i na brojne poteškoće. Za razliku od specifičnog vitaliteta koje je repertoarsko srpsko pozorište imalo, nezavisna kulturna scena, a time i nezavisna pozorišna scena, slobodni umetnici su najveća žrtva pandemije. Oni su bili potpuno neprepoznati od strane države kada je u pitanju bilo kakva pomoć, osim jednokratne finansijske pomoći koju grad Beograd izdvojio za honorarne saradnike gradskih pozorišta i slobodne umetnike koji taj status ipak imaju negde formalno rešen. Stotine ljudi koji aktivno deluju i aktivno kreiraju srpski kulturni i pozorišni život potpuno su ostali neprepoznati i drastično su pogođeni novom situacijom koju je donela pandemija.